ایوار باشه تماشاوان هجا ایرو از واربم جهاد بیازید بو پیشکشکنا گشتا نوچان یا ایرو د سری داجم بچن علی گرنگترین سر نوچان پشتی شش روزان جگرتنه آسایشا پیاده نوچگان آرک لباجارو که تربسپی سربست بردان آسایشا پیاده 4 سرکردن پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بو هرما کردستان نفی گرن و 3 اندام دنجی لباجارو که تربسپی کرتن انجمن اجتماعی کرد لسوریه درباره بویرن گرتن و درخستن اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لباجار قامشلو جویا لهر دو کمپین دومیس و گورگوز که خوانی شاندان جبو شرمزار کرنا کریارن پیاده در حق اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دین لدار خستن هف پیمان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه تقینا باب السلام شرمزار دگه فابیوس هگر برسوک تند رژیم اسد رهبا و روشا سوریه به تواهی هاتبا گوهرتن جانا کدین دنباش ده نیزیکی دمجمیر پنجه ایواری آسایشا بسر پارتیا پیاده لباجارو که تربسپیه نوچگان آرکه لباجار تربسپیه دلدار حمو که پشتی 6 روزان جگرتناوی سربست هات بردان دلدار حمو جا آرکه را گوت کولی کولین درباره تقینا نه گولانه یا باجار تربسپیه و راپورت نوی روزنامه‌وانی بو برنامه آرکه هر واه هفدیتناوی یا داوی لگل اندامه مکتب سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه نشأت زازا درباره تقینا نه گولانه لباجار تربسپیه برا هاتبو کرن هر وها نوچگان آرکه دلدار حمو دیار کر کو آسایشا پیاده با اوای کی باش دانوساندن بویرا کرنه و بری کو او به بردان بروژه کی کتبو گراوا برچیبونه لورا آسایش او بردابون هجای گوتنیه کو آسایشا پیاده لباجار تربسپیه دروژا 11 گولانه دا به سر مالا نوچگان آرکه دلدار حمو دا و دست دانی سر کامیرا و لاپتوپاوی بکو تو سدمن وگرتنیجی دیار بکن کریارن پیاده و هیزن وین چکدار دجی سرکرد و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کو دمها بوریدا د 4 پارتیا نوجاوای کردستان لباجار هولری بون یک پارتی بردوامن کو شوی دنجی 4 سرکردن و پارتی لدور دیره که هاتن گرتن و جبو هرما کردستان هاتن نفی کرن زانیان بهتر دوی راپورته دا کریارن پیاده و هیزن وی چکدار لدجی سرکرده و اندامن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بردوامن کو شوی دنجی 4 سرکرده نوی پارتیه لدور دیره که جعالی آسایشا پیاده و هاتن گرتن و جبو هرما کردستان هاتن نفی کرن اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر جارکه را گوت شوا بوری آسایشا پیاده بسر مالن هر دو اندام مکتب سیاسی ین پارتیا وان محمد علی سلیمان و نافع بیرو لباجار دیرکه و مالا اندام کمیته ناوندی محمد سعدون لگون دیبست تاسوس ی بسر باجار دیرکه و مالا اندام کمیته هرمی ی پارتیا وان علی ابراهیم گرتن و او هر چارج بو هرما کردستان هاتن نفی کرن اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هر وها گوت آسایشا پیاده باجارو که تربسپیه جی اندام وانین بناون دکتور قاسم حسن اولاوین کلش و پیروز اکرم گرتن و حتی نهاد زندان آسایشا پیاده دانه سعید عمر هر وها گوت آسایشا پیاده به 4 اتومبیلان آوتنه سر مالا اندام کمیته ناوندی ی پارتیا وان حاجی کالو لگون ی بسر باجار دیرکیوا و دخواستن کویجی بگرن لی او ند مالی دابو و او نگرتن جالی خوا سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعود الملا نفی کرن و گرتنا اندام پارتیا خو جالی آسایشا پیاده و بتندی شرمزار کرو گوت افکار به تو اوای خدمت دوزا کردی ناکه و بتنه دکوه خدمت رژیم سوریه و دجمنین کردان دا سکرتری پارتیا ناووری بانگ لپیاده کر کو سینورکی جوان کارو کریارن خوره دانه و گوت بوان کاران پیاده و بری هر کسی باجه بده د درباره وګره خوښ بو روجاوای کردستان سعود الملا گوت به هر اوای کی به او وګره روجاوای کردستان او هاتیه هرما کردستان جبو کوجور درباسی روجاوای کردستان به جبو برنامه آرک صباح رشید
بله تماشاوان هجا هر درباره وان گرتنه و نفیکرنه وان انها نافع بیرو بخوای کوجه روجابه کردستان هاتی نفیکرن اندام مکتب سیاسی ابهد کسی مربی بریا تلفونه کاک نافع دمات باش يعني تكاره وجماعة تماشاوان را بيجا اون چوا چیروکا خوا بیجن يعني او کیبون یون درخستن چجوارا گوتن اون چوا درباسی روجابه باشوری کردستان کرن چیروک بکرتی بحقیقت يعني بحمي شوين نمرو بي ذيك هذه رابين هشترى قلت ما سر سينوري هلما كردستان قلت اما بيادينا وشنا بهون داخلي كردستان سوريا بن كردستان رجع بن نقول حاجة ام بديار بدن ام جورا بسمحين هون داخل ببن يعني بله يعني الكيدري ون قرتن الويدري بخوا يعني ام بيجن ون تشار بون ون تشار هافراج بله بله هريك جوهان هر شارع جدا جدا هاتن قرتن يا حقيقة يعني ساعات به إبادة حتى تقريبا ساعات 11 ونيت حتى هات قرتن جدا جدا هريك باشخ هات قرتن لحوالك جماع واندامي كوميتان افندي ماموستا محمد سعدون او بريام درباسي سينور كرن بحس كيديتر يعني ازو ماموستا علي ابراهيم وماموستا بعدين هادو ام لسا سينوري كشتن هبدو وام هبرا درباس كرن يعني كاك نافع يعني شما ون قرتن يعني تشجورا قوتن وكارك دجي واكريا يعني صدام دركرنا ولا رجباي كردستان تشك جوار ديار نكرن ما ذكرنا ما هو سكرتياتها فاضية عنه كسياتي بحقيقة ما كسر الهمبري وانا يعني سكرتياتها ثلاث فاضية مو تخاذن دربك ودربي كردستان رجع بعد تاريخا أول سدم من هنا سلكنا سبرات بيك يعني نرينا ماذا جدي سدم سلكي يعني اكجي جبركو رجيم بشار في دما داويدا قالك خاكا سوريا جبن دستي اوبوزيسيونا معارضة سورية درخست وبهيس بيفي دمات هذه و يا فكجي بيدجي بقولي كسنين ديار ونديارنا بروا والرجيم ده تخص جوار بديار بك بام هيسر يا خنا وامكارن خدمتي بكن وجاريك دي فجر الجماعة بشار خاصي ديسبراتيه ببارتي ديمقراطي كردستاني سوريا وكو بشكي سركا بشدار بهمانجيا سوريا ائتلافها سوريا ناوي بشرنجيكو او هندري كردستان رجعابادا هذه رابش بربيه كي جامعي خطرناك وسكرتياتي هذه فاتي وكارويناك راوسينا بله قالك سپاس ابو نافع بیرو اندام مکتب سیاسی یجی رجوع کردستانی هاتی نفکرین و برای باشور کردستانی واد قالك سپاس لاليا كيدن لقامشلو انجمن اجتماعية كرد لسوريا نكاسي ايرو لباجار قامشلو دمجمير ده صبي جيفيا ودبويرن جرتن ودرخستنا سركرد واندامن بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا جنگ شبكه كو حتى نهاجي جيفين هي بردوامه لگور زانیارین آرکه ایرو انجمن اجتماعی کرد لسوری لباجار قامشلو جویا و درباره مجارا جوینی دا به تایبتی لسر پرسا گرتن و درکرن سرکرد و اندام پارتیا دموکرات کردستان سوریا دبی گنگ شکرن حتی انها 4 سرکرد و اندامکی پارتیا دموکرات کردستان سوریا جروجاوای کردستان هاتن درکرن و برپرسین پدکسی داخویانین خدا دبیجن کو اف کریارن وها آسایشا پده در حق اندام المدکه نای قبول کردن. ایرو لکمپا گورگوسکیا پنابرین کردین روجاوای کردستان لهرما کردستان خلک کمپی خونیشاندانک لدار خستن و تیدا نرازیبون خودان خوا کردن دش بروشت و کریارن پیاده لروجاوای کردستان بگرتن و نفیکرن اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هنا کسین دن یه نلگر ربازا پیاده با هر درباره ویکه دا اوها پنابرین روجاوا لکمپا گورگوسک نرینان خواه جکامیرا آرکرا آنی زمان ام درکتنا ایرو نرازیا خودنا خویا کردن به ابعاد کردن هایا و کوادری می سیاسی گوشت روجاوا جارک دیواتنا شینا باشور و امن برا کوجیرن و امن خواز تجارت برا کوجی چه ببی اما دور کردن و فکرن متجارت ندیتیا گو کردا کرد نفکرن لاجئ كرد سوري لبي كمبا غوركوسكي استنكار دكن بعمله بيدي الخياني وبيراز به عمالته
بشار الأسد كان أو وجبهة النصرة وداعش بخدمتها بشار الأسد هنا وجروج روجا خذي أولا وقف فيدي أساسي دجميني كرد وكردستان هنا ودجميني قضية كرديني وأساسي جبوا قضاء بكن لسر حركات كردي سوري دي وقف فيدي مصيري وان وخيمة مصيري وان بمصيري بشار الأسد هي اف روجهنا مدركتنا جبو اف هوالين ما هاتي قرطن سوري مثلا ام كرد حمية كن ما شوا كردان في هر درباره کریارن پارتیا پیاده لرجاوای کردستان به تایبت در حق اندام و سرکردن پارتیا دموکرات کردستان سوریا بریار ایرو د مجمر 5 جونی و ایواره خبشاندان جماوری لکمپا دومیسیا پنابرین کردن رجاوا وره لدار خستن جبو شرمزار کردن وان کریارن نروایی در حق حملاتی و کادرین پارتیین سیاسی لرجاوای کردستان لگور آگاهی آرکه افغانی شاندان وره لدار خستن دبر بانگوازیا پارتیا دموکرات کردستان سوریا کوی سکرتر گشتی ی پارتی سعود الملا و گله کسایت دنیا سیاسی و روشنبیری و هنرمند و کسایت نافدار و که سعید گاباری دخانی شاندان دا بشدار بند. بله تماشاوان جه هر درباره وی خونیشاندانه لکمپا دومیسیا کو پنابرین کردن روجاوای کردستان ای پی رابن نها نوچگانه ما جمیل اوسه لکمپا دومیسیا مرابه درباره وی مجرده جمیل دمات باش یعنی چه زانیارین بهتر لگل هنا درباره وی خونیشاندانه و کنگی بل دار خستن یعنی آماده کردن هاجرته کردن لکمپا دومیس تجي لكامبي قبلك الجهاد السروان كارين بو ايرو لروجاوای کردستان دبج آلین پیدا و اسایشی ویزا ولسر بخوندنا پارتیا دموکراتی کردستان روس سوریا رخصنا هرما کردستانی و ایرو خو بشدانه که برابری کامپا دومیز و لداخل دم هجمه فشي اداري مثل كارين پیدا و اسایشی و لی اقدام پارتیا دموکراتی کردستان سوریا و بتایبت بن کافرن و دور کرنا اندام کمیته و سرکردن و لروجاوای کردستانی ولقوا ديتنا ما بشد عندنا رخصنا شورى سياسات ديمقراطية كردستان سوريا وإجمارة مظلوم جدوم خبالي فاتحة ديمقراطية كردستان سوريا وبجار ببن وشد عندنا ودريا دامة كي هذا ذو خصوص لروجاوای كردستاني وكو نافع بيلو ومحمد سعدون ومحمد علي أبو نادو وهروها عبد الكريم ميراني برسلت رخصنا شورى وهروها هنرمند منظم سعيد قاباري ويتشنداني ده حاضر لي يعني ريخستن دين هجرم بحث ريخستن السيفيل بقى يان تشتك كاسين دين باجدار تدا تشتك وصحايا بله و شكتن او فنادن وزارة كردستان لكامبا دوميز وحموت ده باجدار بدن الغور بخوندنا و فاتحة دموكراتي كردستان ابو جوارا رئيسي وحمو باجدار بدن دجيبا كارن نراوا يكو قيادة لوزارة كردستان بكي در حق الكردن واندام الكوميتا ناولدية فاتحة دموكراتي كردستان سوريا جميل يعني تنها الكامبي يعني آماده كرنا جيفي خانشاندني انها تي خويا كرن يعني اگرم بجن لسر اگر لافيتي وا يعني درش ميوان تشتاق چدانينا هگر تنزيكي وابا بلنها حاضر ذكن بو شش ايفاري جم او جرب بجن فرناج وان حاجه برامبري كافا دوميز وحاضر ذكن جرك درش من هو هلدن وكو نمونه زي سندك زورا بجن تيدا درتنا واج قدام وكوادر مرة ما تركية جوا دروج تيدا آزادي جبو حموكا سند زندان الفيدا براتيا كرد وعرب درش ما سردرا سياسي كردي دستيكا آباكرنا سردرا كردي دابو بله قالك اسباس بونو شغاني ما جميل اوسي لكامبا دوميست مربو قالك اسباس لالیا کدن رخصتنا آلمانیا یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا و شپیلا پیشاروجا کردی داخویانیه کی دا بانگ لهمو اندام و دوست و حوالین پارتیه و رواندا کردی لآلمانیا کر جبو بجداری کرن دخوانی شاندانا سبه لپیش اوفیسا پیاده یا باجار برلینه داخویانیا رخصتنا آلمانیا یا پده کسی دهاتیه کو خانیشاندان سیویلانه برخوادانه و ارکک نتویه لپیش ایریشن و سیاستا کو پیاده در حق پیشروج و جارنویسا گره کرد لروجاوای کردستان دکه هر وها داخویانی دهاتیه کو اف پلان رژیم اسد و دخوازه کردان بده بدن هف و ناکوکی دناو واندا بکه دا کو روجاوای کردستان پارچه بکه
بله تماشاوان هجا هر درباره وی خو نشاندنی کوی صبح بلدار خستن لالمانیا نها جیان عمر برپرس راگهاندن شپیل پیشروج لولات المانیا مرا بریاسکای به جیان دمات باش یعنی دست پی کدا بریا امر لسر خو نشاندنی یعنی خواندن و که شپیل پیشروج جبو اف کریارن لجبای کردستان اف کریارن داویل چه خواندن و یعنی هلوستا و که شپیل چیا باش براستی خوندنا ما وەکە شەپێرا پێشەڕۆژا کوردی سووریە نهاتێ گۆهەرتن ئەمە هەر مەدەدا خویاکردن ملەتی خۆی کوردرا و ملەتی دنیای ڕژی گۆ پەیەدەی کارێ دیکەش دەستپێکەش ڕەشە سووریڤا گۆهاتیە 2011 دەست پێ کریە کارێ پەیەدەی براستیت کەوێت خزمەتە ڕێجیما بەعسدا و ئەو شتێک گۆ نەهات بێ براستی نتیجه گو چند ساله دو ساله پیاده وی کاری دست بگیریه و ملت ما کرد دنگ نابخوا و بتایبت تفکر کردی مدگوت گو موقفه کی راست و تصرفات پیاده نستینن و دور وری السروا دست بکشتنا نمر مشعل تمو اگو دست پیاده دیده هبو به اوامر رژیم بعث و درباس بو نصر الدين برهك نمر نصر الدين برهك وزاروك عبد الله بدرو وعفريني شيخ حنان كشتن وقالك كرد كوتش بركرن وقالك زاروك كرداك خصنا تشرك دا ناكبي غير خدمتها ريجيما بعث دوت كفي دجي ستوندي ملتي كردا ام خندنا ما نرينا مدا دفي نها جو ايدي تشقاس ام دسبي بكن زو حدكي اج بيدير دينن وج كتي تشكداري بيفكري داي ودينن چیترا جبوگو اوانا براستی نبس خطر سر تفجرا کردی و سر پارتی کردی اف خطر سر ما في ملت کرد از باورم و ما في ملت کرد سوری دا ونداب من هکا ام حلکی ندین نجبینارا دبینا مدا گرک نها ایدی ام دست بکن کارکا کارن بیجن مظاهرات دنابا اوروبا دا يعني دردورا باجاري يعني بريا بريا امر لسر خاني شاندان و كوني يعني ما بس لرجاوي كردستاني يعني ما بس بهديج راغاندنا وان ام بيجن كريارين داويه بتايبتي بگرتن و نفكرنا ام بيجن سركردن اندام بارتيا بهدا كسيفي داويه يعني او دخوازه چرا بگهينا يعني دخوازه چ بيجوا لرجاوي كردستاني يعني او دخوازي براستی بگهینه دراگ هندرين دخوازي بگهینه انه از تني الفيدري هما و از تكسي دي قبول نكم الجعدا كردي جهه خو چه بكي يانجي جو كاربي ملت كرد دورا خو بدي هفدو جبل ولو اوانا ناخوازن تي بارتي نببنيك ونل جهه واد هريما كردستان السوري دا چه ببي جبي جو وقتا جو او چه ببن و اف بارتي دي كردي چالكواني كرد ما بس وانا رژیم بعث هلوشینن و نظامك ديمقراطيك دوي هريما كردي ده بدنا خويا كرن گوجه حمو بارتيا و حمو چالك وانا تي ده هبه لي بس افجي دجي بلاني رژیم بعثن و دجي بلاني پیدین ایگو هريمه ده خوازي گو تني هبش بگو او قرب برياري بستني جبي ولو دس بكره گو گلك ملت كرد کوچ برکرن ام ایرو زانن وقتی گو پیدی دس بك 2012 کاری بیجی باجار کردی احتلال کریا کتنن ها دواره احتلال باجار کردی باجار احتلال دکن گلک ملت کرد کوچبر کن نگهای حتی نها 400 حتی 500 هزار کردش بروانا رویه مخابن اف هجمارا ولو مظن دو وقت رژیم بعث و حافظ الاسد بخودجی ولو ملت کرد کوچبر نبوه نها بیجا دست پیکرن پارتی ایگو هنکی هلوستا وهای پارتی ایگو ممکنه پیشروجی ده مواجهه وانا بکن و قیادی وانا جی وكذا طريقة نا إنسانية نا أخلاقي وانا جمالا وانا بستينن ورافي برافينن وبافيجن جدرفي سينور جبوغو أو تاني هبن ديسا دوبارتكم دفي ملتي ماي كرد في راستية زان بي بارتيا بيدي تكاري تبربر جواندي ملتي كردناكي مخابن أم ناخوازن جو شري براتية شبه أم ناخوازن جو تجارة تجي ملتي خوي كرد بسكن أم زانن جي جلك خورتي ما وجنجي ما هند ناف يا باكيدا ودناف يا باجيدا وغيري فانادا ممكن تشتكي نجتماعي كتب الناف وانادا هريمي خواه بباريزن ليه بس مخابن بارتيا بيدي بري وانادا دي ملتي كرد كوچبر بكن ملتي كرد فقير بكن ملتي كرد درخنج دربي وباجاري وينا
و قرار سياسي كردي دستي علي مملوك دبي ودستي شامي دبي بشار الاسد جوار تشلو بيجي كاربي بوانا بليزي اميرو زانن ايرو انتخابات جينيزيك بونا ودبي هريما كردي باقش ببي هر كسي ايجو دجي ريجيما بعث بي واف مخططي هاني واف بلانا هاني ايروبيه دي دستي كريا بواركي هشك مشينا ام ايرو زانن ايرو بخوجي واني زمانجي خورتك زاروكي شو كتزكي دايكا خودها هاتيه كشتن زبن تعذيبها سر دستي تشكداري بيدينا باشا كاك جان ام ورن لسر في مجري يعني ام ورن لسر خاني شاندانا و ياكو اسباب لدار خستن لالمانيا يعني وتشوا كار جيرا كريا و ام بيجن دبن بانكا كيدا بلدار خستن و كيتي داوي باشدار ببا اگر صبا ورا لدار خستن باشدار مع الصبا اقوم دركبن براستي ما بريار ستاند تيدا بشتي كشتنا خورت حنان حمدوش العفريني هاتا كشتن روجا ددوي ما هي زنداني بيديدا العفريني هاتا اشكنجا كرن تعذيب كرن ودوبرا كشتن وينا تسليمي اهل امروفي ناكرن اجبروا له كوميتاما ال شبيلا بيشروج الاوروبا بهفرا رونشت و بريار ستاندا جو ام دوي وتشتكي دواركي براكتيك دا ديجي بيديل اوروبا بكن مخابن كتت سردجي قالك اندامي بارتيا بدكا يعني كاكجيان يعني بريا ام تبحثا كشتنا حنان حمدوشكر السردستي بياد يعني تشبال قدستي ودهنا كو بيادي او كشتيا براستي تشيروكا وينا اغو براستي تشيبو او مشغلك تشالك فانا العفريني دا ام اكدين جي وجنب مروبي نارج يشتغلين وبراي وينار يشتغلين ازيب كورتايتي جوارا بيجن بيتشلو تشيبوا حنان حمدوش يكي هيفا بينجا ايصال زوجيبو روجا دوي ما هي بينجا حادثكي مرور العفرين تشيبو دنقباوي ويكي عرب دا ترمبيلا وانا الهفكتا او سر موتوربو روان وينا قرتن ويناجي عاجز ياخو خيايا او تشكداري بيدي قالك سخيف جردانا خبر جردانا وينا عاجز كنا ليه خصنا ويجي عاجز ياخو اشتغالينا نباش تحقي بيدي دا وبكاكيدا قوتيا وانا ويبرن زنداني اسايشا وينا اشكنجا كرن وينا روجا دوا تسليمي اهلينا كرن وصورتي ويناجي ما بلا كرن السر انترنت تشلو اشكنجا كرن بوا اجبروا ما قلت دفي ايدي نها بهارك كردي بهارا كردي جبري فجرك رابو با دو سالام بيجن دفي بهارا كردي ديجي بيدي رابي لي مخابن قالك ترس كتد لي ملتي ماي كرده وقالك ملتي ماي كرد عاجز بوا جبوغو دنيا تب تعامل بشورشة سوريا وملتي سوريا بقالك كاركي قلس دكيش بوي نجبر ولو وانا جي ترسهن قو دس بيكن بهارك ديجي بيدي ممكن اولو الوازاج وري لي بس جو ام ايرو دس بينكن بهاركا سلمي بهاركا جو ام اشيتي خواز ام دس بينكن و بيدي سرخوبه هري و كان خرابتر بكي ايرو اندامي بدكا السوري تبتينا يان قرتن يان تينا كوتش بركرن از مخابن جرك اف ايدي وقت بيجن شر براتيه يك نما بيني بيشا جابي خوا جرك يك وقتا يك تعدد كيني ملتي تعدد كيني مالتا دفيت خو بفارز ديت دفاع خو بكي امي بكارك اشيتي بكن امي اوروبا دو الصحافه الاوروبيه دو ناف ملتي اوروبيه بدنا فيها كرن بي بي تشي او بي تشكاري جمارو قريش دكي هكا بي بردوام بكي ومجبور بكي ملتي كرتشلو بشار الاسد ملتي سوري مجبور كرجو تشك هلدي دجي وانا وملتي كرجي ومجبور ببيجو همبري بيدي تشك راجي لي بس امنا خوزن جو بكي وي واريش بوغو مزان قالك مروبي مو اهلي مجد ناف بيدي دهنا لي بس قياده وانا في كاري دكي ودهيلي جو ام درباسي في واري شري براتيه ببن حل جيرنا ما يشغيري جو ام بردوام بكن شورش اخوا شورش السوري ما في خوي ملتي كرد و شتي ديجي و د بيشروجي د دروج و بدنا خياك جير ام امان لسر خاني شاندانا و يعني اما ذكرنا و جيرا يعني ام بيجن هاجر بانغازيو جكيرا بون كسن ام بيجن رخصتين سيفيل ايتدا بجدار ببن و ساعات چند به لدار خستن الصبا وهي الصبا الباجاري برلينه ما ادريسه جي بلا كريا السرقلك مارتري كردي ساعات يكي نيرو بتوقيتا برلينه البيشيا مكتبه بيدي آل برلين
ما دعوشيان ديج قالك هر كثير براستي جورن مرة بجدار من حتى وهناك برلمانية ألمان بيورن حاضر ببن بارتيا ديمقراط كردستان سوريا ريخسناواني ألمانيا سباسيا واتكن واناجي جوتيا أمي بورا بجدار ببن وهر كثير إبوا وجريداي بيورن حاضر ببن وأم هيبيتكم جو هجمارك مظنج ملتي ما كرد ورن حاضر ببن ساعات يك أزدوبارتكم البرليني الباجاري برليني بيشيا مكتبة بيدي ويدري وكا اعتصامك يجي حتى وقالك صورات وقالك راك هاندن ويوري الور حاضر ببي دفي ام بدنا خويا كرن بي تشت كارد بي ديجي ملتي ما كرد ديجي كسي ماني سيفيل ويدري بله يعني كاك جيان يعني وين بفي خواني شاندني وتشجي غوماندك يعني قالوا باندورا وي هبا براستي ام هيفيا متيدا جو ام كاربن هكر دي وقتي هانيدا الهندروي ولات ملتي ماي كرد بارتي ماي كردي نكارن قالك كارابكن ديجي فا كاري قمار اي بي دي ام كاربن اوروبا دا والكردستان عراقي والتركي والباجاري دنجي كاربن نامكي بشي نجدنياي را بي في بارتي هاني قبول نكن دناف خدا ام ايرو زان مثلا صالح قدو هاتيه بيدري الالمانيا تخوازي جو بروباغندا كي في مشروع واي اداره ذاتيه تشيبكي ام تخوازن جو بين برلمانيه اوروبي دنيا ضغط البيدي بكي وكاري وانا قلص بكي وبلكي يجي محاولات ما بكفن دواري جو حظرك وري سر بارتيا بيدي اوروبا دا وبتايبت بكي وبصن فين البيدي يجي بارتي كا تيروريست ممارسة إرهابية ديجي ملتي ماي كردكي جبو أريكاريا ريجيما بشار الأسد. كاك جيان أزي برسا داويشتا بكم يعني روشا رجاباي كردستان بتايبات دفي دما داويدا قالك كريارين نروي لرجاباي كردستان شيد با يعني هاجر روش واسا بردوان با يعني روش بري روشا رجاباي كردستان بكويفا دتشا براستي روشا كردستان السوري مخابن ايرو قالك نخوشا ايرو فقيرتي كتناف ملتا ايرو بيغومان ملتي ماي كرد ترسكي مظن كتير دليوي نادا بارتي ماي كردي تتكاري بيجي فاتت بين هند بيننجي تينا حمونا فكرن جهي وانا نامن الويدرج بوغو دنجي بوكوجن الويدري او باجار تب ملتي ده هودا باردك يعني ايرو هجمارا ملتي اي كوتش برد بي يعني ملتي اي تينا كشتن يعني اي تينا كفن زندانا ده قالك خرابة جرك بارتي ما اي جو خوش بيدي قد كرنا بالدربة كيفا طاق جيدنا قباخو بيدي ده نهيلشنا ايرو بقي هنا هفدو وبلانا دينن شلو جو كاربن جعدا كردي ذكرنا دستي خدا وذك كاربن روشا ملت الويدري خوش بكن واف خوش من دست هناك نقو تب هيدي الويدري قلص بكت ويدر خيش درفي كردستان السوري مخابن ديسة دوبارتكم ملتي ماي كرد الويدري هوت كاريب قدني بدربك يعني هالروج ملت مرة تشتغل عطفيني شكوباني قامشلو باجاري كردي تبعتي ودكازين فا تصرفاتي اي بي دي فدوي ام بهفرارونن دوي امو بارتيتن بهفرارونن كاربن بريارك بستينن بيتشلو امي دواري براكتيكي دا كاربن تشتنا ملتي خورا بكن جو ام كاربن ما في ملتي كرد الويدري بباريزن ايرو ما في ملتي كرد ونافي كردا وقومية كردا السوري دا خطرك قلق ما ظن ديا بلي كار جيرا هي خوشك نبوام هي بيتكن جوم ايرو كاربن دست بيبكن تشيترش سبا دست بيبكن سبا تشيترش دسبا بله قالك سپاس بو جیان عمر بر پرسه راگهاندنا شپیلا پیش روژا کردی لالمانیا تمر بو قالك سپاس شاخ کوبانه انجمن اجتماعی کرد لسوریه کریارن آسایش پیاده لهمبر اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به تندی شرمزار کرد. شاخه نکسی لکوبانه درباره بویرین گرتن و نفی کرنا اندامین پیاده کسی دا جالی آسایش پیاده و داخوانی یک بلاف کرد و تدهاتیه. کریارن آسایش پیاده جگرتن و نفی کرنا اندامین پیاده کسی و را کرنا تابلوین کوناف و درشما پیاده کسی لسره و کریارن نبر پرسیارن و دوری بهاین مرووی و یا ساینه شاخیانه کسی لکوبانه داخوانی خود راگاند و اف کریارن آسایش خدمت دوزا گل کرد ناکه و جبلی دجمن کردان کس سوده جیور ناگره
هروها داخواز آزادی جبو گرتین سیاسی یند گرتگهن پیادی دا جی کرن. شاخ تربسپیه یا انجمنان اجتماعی کردی لسوری داخواز دکه و کمیته که یاسایی درباره وی تقینه دا لیکولین بکه که روژان نه گلانه لباجار تربسپیه پیک هات. شاخ تربسپیه یه انکسه ده داخویانی اکی دا درباره وی تقینه دا بلاف کر که دناو مالا اندامکی پارتیا دموکراتا کردستان سوری دا پیک هاتیه و تیدا اندامکی پیاد جیان خواهش دزدا. داخویانی دا شاخ انکسه گود کو او کار لدجی کلتورا گله کردانه و ده درزه که مزن بخه جواکا کردی دا. شاخ تربسپیه یعنی کسی هر وها داخواست کر کو لیکولینه که داد پروری جالی کمیته نیاسایی درباره تقین دا بین کرن. هر وها داخواست آزاد کرنا همو گرتین سیاسی ین دست وان تقین دا تنه کر. بله تماشاوان هجا هر درباره وین تقینه دا کوب دمالا لوانت حسین روزنامه‌وان هاتبو کرن ها لوانت حسین بخوا جارکدی برابه روزنامه‌وان جالمانیا بریاسکابی کاک لوانت دمات باش یعنی تشتا نهاية انه درباره تقين دا آگاهی لگلوا يعني گلک سيناريو يعني بيشن جورا جور هنا پارتيا پیاده لسر کانال روناهي یک ها درخستن گو اوی بر پرسیخوا راگهاند بو به تقینه يعني چه آگاهی لگلوا هنا درباره ویا كده بله لگور آگاهی نو سر یارا کوهات انتم علامه شبا نه مها گلانه 2014 براستی او حقینا جالی سے اندام پارتیا یکی کا دموکرات ہاتھ پر آنی یک شوات یک چه بریندات یک چه دباوریان بتا جان مریا یعنی شی روشاوی کلک خطرہ اب سیناریو ہا کرن براستی اور سیناریو بوارا براستی دیکھ چھو نل گوری پلانا کو اواوی نکری دیکھ نہ ہات جبر بیشی براستی گلکی کتنا گفتگوی ده جبو جاره که جره بین کاوی چاوا ابی سیناریونها آوا کیتی وی بلا بگن یکسر حوالی ما پیشان ایکو دهندره ما حالام ده کریبو اوینا که براستی نل هندره ما ایبو هات یکسر او گردن جه پرسین کاتل بوده بو الجم حوالی خوا على ارک فلان کس بیگونها او جی پیره گرد جر دبیجن علي ابراهيم موسى او کسی هانا که جی که براستی هاتن گرتن لگر 8 خورتی حاری تب هاتن بردان بتنی ما علی و پیشن لگل هفجینا پیشن مهوانا یاکو براستی جروجا گرتی حتی وکیرو يعني بآواكي قلتي كريت وبيس او كتشك هات ازار كرن جا انجاماوي ازار كرناها براس يعني كاك لوان يعني فير نوچهانا دبيجن درباره في كده هاگردنگ دچكاك لوان يعني دبيجن هفجينا بيشنگ د انجامها هاگر امبيجن اشكنجه دا يعني دو جامبو او زاروكاوي يعني هاتيه كشتن يعني تشتك وصهايا يعني حب نوچه حتى اشخاص راسته الجوري شويدي آگاهی شندروی ولات جهات گهشتن دستیما دبیشن کچک آراسته آزار کرنا کزور بویا شبر بیشی او زارو که دسکیوی دا براستی دا کتیا و مریا امجی وکری خستنا دروایا پارتیا دموکراتا کردستان مدید او زارو که ها وک شهیده کی پارتیا میا جبر انجام پلانك السر بارتياما او تقينه شبو وهوالي مي بيشنك هات قرتن دبن زوري دا دبن ليداني دا دبن براستي اواني قلكي كريت بيشنك هاتيا ازار كرن او درخصنا سر تلفزيون روناهي وجي خوستن كو وك او دخازن ببيشي او تشتيهاتن قوتنجي براستي بيشنك يعني دبن ضغوطاتنا دا او تشتيها خستي سكورا خدا بيشنك بيريج بي مسألة بيشنك نا اويكو بلان كار آنيا بلانا تقيني هاگر بيشنك بلانا تقيني لقول بيشنك قوتي لسر تلفزيونا رونا هي دي بيشي از و رمضان لقال هاون ما
تقينا آمادت كرش بو أمهرن جهكي يان دزجهك بهدي أم بتقينن دبي قابا تقيا از رفيام تشاوا رفياي وتبريندار نبو بيشنگ الدليل كو او جير هاتنا قوتن جبر يك جوانا كيل دربا بو هين او كس نهندري تربس بيه او كس بريندار بو اويل دربا حزيرواني جوار دك جواي او تقينت خصن كار بينن چما حيادي پرسك جواتي كرن قالوا چما رمضان درو جاويدا ترميوينا دان خديوي چما ترمي رمضان آويتنا چولي بو چه ابجي پرسكا كي ترمي رمضان چولي آنيا دبي ام بي پرس بكن آگهی دست مدا سري صدي صدن يعني دبي درباري دا چا آگهی دست دهنا كاك لوند يعني تدبيجا نهاد تشتكي نوت دبيجا كاك لوند هاگر دنگ دي چا كاك لوند يعني تشتكي نوت دبيجا كاك لوند اندامي اسايشا پيدي كاك لوند هاگر دنگ دي چا يعني تدبيجا ترمي او كسي هاتي كشتن د تقینی دا لچوله بو پاشی یعنی چه آگاهی لگلته هند به درباره دا نل چوله بو کاک او ترمه وی خورتی هاتی کشتن تو هندره مالی دا بو بله او بمبا کو بدمکیت خواستن بتقینن او بمبا بيرا تقيا لقل وي وهوالك ويدي هين او هوالي ويدي نديارا حتى وقت ايرو كس نزاني او هوالي وي الكوديا او جيكي روشابي زور دجوارة وخطرة ترمي وي آسايشا لبيشيا يعني جيرانين من لبيشيا كسي آماده الويدري راشتنا وي ترمي وبرنا او ترما چاوا چولي چاوا چويا جهه جير دبيجن هريما شاري كريكي گو جهه ملت كرد تربسبين وروزا خدكي آذيتنا عردي ولا عردي چند كبر هناك بيدا كرنا يعني كولانا شغلين يعني جيمي نيف متروي كولانا وترمي وي دانينا قابا چونا ترمي رمضان آنينا خودي رمضان لقل ده اندامي آسايشا او اندامي آسايشا شكول زانن قو ترمي رمضان لورا افر جواتي كرن دبي برسوا ملت بلن بآواكي هشكرا كينا برپرسي بي تقينا ها دبي بينا دادا كرن لجهكي كو يعني سربخوبه جهكي كو جياساي فين بكي نكسن كو نخوندنا هرن ليكولين السربكن هرن تشتابكن او تشتي دغهن او باشا كاكلون يعني كاكلون يعني بجن جدرن دست تدا يعني تبال بشتي بتشدك يعني بلقيته شنك واب بجي ابنو تشراستا ابجي كي دليل كو او بخبر برشاري تقيننا كاك لو انت برسكر يعني اف زانيارين تدبيجا انت بالبشتي بتشدك يعني بلقيته شنو دست تدا كو اشتات تدبيجي نهار راستا از بهورم جبركو جاليه كسنا غات يمن او كسنا از امادما لبيشيا بربرسن بيدي قول بيشيا من ابات شتا بيجن بين راستا بربين او كسيغو يعني دهندروي في تقينا هذا اماده بنا بلان كرنا وتيدا حاضر بنا برا ببيجن افكسي هناك ناون برا بينن دريا حدادمنتكي سربخورة ندادمند يان كسكي لكولين فان يان ببرسيني بكي يكي كو شارعي هاتي يكي كو نزاني نبخويني ونبنفيشيني هاري تحقيق القلبا كسابكي نا بر هر جم يكي خودي شهاده يكي گوج مسألة تحقيق فهمتك جرك واب بياني بله يعني كاك لواند يعني بفيشي ويها جرام ام بشوي كي تفاهي لسر روش رجباي كردستان راوستن يعني روش بروي بكيفايا اگر او روش وصلني شباب بريده وافقرتنا كوتي كرين يعني باواكي يعني هوفانا براستي مرة نزاني كبري كي ددن كو ونشد خواسن يعني وين جمر دبيجن بارتيا ديمقراطي كردستان كرمكن ورن سرخاكي كاري خو بكن باواكي اشتيانا بكن كرمكن ام امادنا ام لقل هذ بكن بو تشت اندامي بارتيا ما دغري بو تشت وا در دكيج هندري ولا تاريخ سرسينوري كردستان باشور بو تشيا هاگر هون راس دبيجن هاگر هون دخوازن دستي براتيه بابيجن جروجا گو ام كونغري خودر كتنا و برپرسين ما سركردين ماي بارتيا ما توا قوتن ام آمادنا دستي اشتيانا بابيجنوانا كي ام آمادنا وقت دبرا ام بهدورا باخذن
اب نبراتی خوازن براستی هەگەر براتی خوازن بەرە دەستێ براتیە باێژنمە بەر نەچن هەواڵێ مە نەگرن بۆچێ بەر بێژن کەرەمکن وەرن بەر پارێزەر هەنا با دادەمەند هەنا کەرەمکن ئەبوو یارە هاچێ بوویم لەگەڵ هەف تێدە بکۆلن چما تێ تەنێ بکۆلێوێ کەسێکی تێدە بکۆلێ گۆڤێکی ڕۆکێش هەر دەرناخەیانی لە گۆری ئەوامرێ گۆژێر تێن تەنفیز بکێ ئەس ئیرۆ ئەس نابینم ڕەمەزان ینی یێ دمالا من هاتیە کوشتن نەگونەهکارە نا یێ گونەهکار ئەو پارتیا ئەو پێ تەکلیف کردە گۆڤی کاری پێکبینەوێ کارێ کرێت بۆچێ باشە تدبێژێ پێشەنگ گونەهکارە جەمتە چتکێ ئەجی پرسەکە ناوی چی کار کردە تەقینێدا یعنی کاکبێژێ پێشەنگ تەقینە کردە گۆری خۆ دەبێژێ کا هەڵژیناوی بۆ چیە پشمامەوی علی موسا بۆ چی هاتیە گرتن بۆچێ دکتۆر قاسم تێگرتن بۆچێ محەممەد سعدون تێگرتن بۆچێ بابێ نادۆ تێگرتن بۆچێ سەرکردێ مە تەرتە تێنەگرتن ئەم بێت شتی ڕاستی هەو تێدگەن خویاتکە ئەبرانە دخوازن شەڕێک نابەرامە وا دەچێ ببێ یعنی چارەسەری چیە دە چارەسەری کی دەدبینە کاک لەوەند ینی کوها ئەم بژن بە تایبەتی هەردوو ئەنجومەن هەگەر لە هەڤوەرن لە ڕۆژاوای کوردستانێ بەێ بەرین هەل هەبدور نیشتن کاک بەری هاڕوو نیشتنە پرۆبلەما هەری مەزن بۆ بریاراوا نەش جەموایە هەگەر بریاراواش جەموا بانەگاوە ینی هەڤهاتنەکێ ئەمزە دکن لە کوردستانە عێراق هەولێرە یەکێ و هەولێرە دووە هین ئەم وەک پارتی ئەم دبینن ئەڤ لە هەڤهاتنێ گوهاتنە کردن ئەم دبینن ئەون یەکۆ مە بگهێنن ئەنجامێک باش بۆ ئەم کارن ڕۆژ ئاوای کوردستان بپارێزن هەگەر ڕاست دەبێژن دخوازن ئەمیش داعش و نەسرە و رژیمە بەعس ئەم بپارێزن بەرە فەرمۆکن ئەم دەستێ براتیت دناواناکێ ئەم ئامادە نەگۆ ئەم بەرەوانیە بکن دبەر ڕۆژ ئاوای کوردستاندا ژمەر دەبێژن هون هەنێک جوڵ ئۆروپان هەنێک جوڵ کوردستانە عراقنە باشە کاتە دەری ژمەر بەکردنە کۆ ئەم وەرن کاری خۆ بکن بۆ چیانی بۆ چه هەواڵێ مەتێن گرتن و هەواڵێ مەلور ئامادەنە هەگەر بەرسەد هەواڵێ مە دەرکەت بێ بەردەسەد دەرکەت بێ لێ هەزارە هەواڵێ مە لە هەندڕێ وڵات بەڵێ گەلک سپاسە بۆ لەوانت حسێنە ڕۆژنەمەوان ژە ئەڵمانیا مەرە بۆ گەلک سپاس بۆ شوروڤێنتە و زانیاریێنتە گەلک سپاس ده دانه ایواره خیردین برهک برای پاکروان نصردین برهک به سربستی جزندان رژیم سوری هات بردان و گهشت باجدارو که خواه چلاغا لگور جیدرکی نیزیکی مالباتا نصردین برهک و جارکر دیارکر و ده خیردین برهک برای شهید نصردین جزندان عدرای ناوندی لباجار شامی رژیم سوری به سربستی هات بردان ویش درجه آرکیرا آنی زمان کو خیردین برگ هات بو گرتن به تومتا کو او سرکرده کتیبای صلاح الدین و بو گروپین تندرو را کار دکه وکو پارتیا پیده او بویه که تومت بار کربو هجایه ام ببیربینین کو خیردین برگ برای شهید نصر الدین برهکه و بری یازده مهان لسر دست هزن اولهی رژیمه لگراجا باجار قامشلو هاتبو گرتن و بنچاف کرن لالیه کیدن آلیه میدانی دا لسوریه پشتی رکفتنا دنابرا هزین رژیم و چکدارن اپوزیسیونه لباجار حمسه هجمارک جدورن باکوری گوندوارن باجار حمسه هین دبن کنترولا هزین اپوزیسیونه دانه چالاکوانن اپوزیسیون سوری دیار کرن کوری خستنا بناو دولت اسلامی لعراق و شام داعش گفان لچکدارن اپوزیسیونه ین کلوان دوران کو هین دبن کنترولا وان دانه لباجار حمسه دکه و دبیانامه کی دراگان کو دورن تلبیسا و ارستن و از زعفران على گوندوارن حمسه و انها ارمانجا سرکه یاری خستنه به لگور ارتشا آزاد چاودرین سیاسیین شورش سوری دبیجن کوری کفتنه که دنابرا ریخستنه داعش و رژیم اسد دهایه دشره لدجی هیزن اپوزیسیون لباجار حمسه درباره او تقینا کو دوله درگاه سینوری باب السلام یدنابرا سوریه و ترکی دا وزیر بروانی د حکومت سوریه دمکی دا اسعد مصطفی هزن رژیم اسد بوی کاری تومت بار کر
وزیر بروانی حکومت دمکی سوری دا اسعد مصطفی دما سردان خدا جبو جه تقینه و ده لدرگه باب السلام لدور اعزازه یا بسر باجار حلب بهات برودان جی کانال العربی را راگاند که رژیم سوریه وانکاران دکه داکو اولهیا دور تک بده و اراده شورش بشکینه جی هف پیمانه درباره ویکی دا بیانامه که بلاف کر و تیدا او کار شرمزار کر و گوت که ارمانج کرنا دورین سیویل لنشتجی دبن کارک تروریه و دکوه ناو رزا توان رژیم اسد و آلیگرین وی لدجی گل سوریه لگور آمارین داویه روانگاه مافه مروان لسوریه که هجمارا قربانین وی تقینه گهشتیا 43 کسان که دناواندا جنو زاروک جی هنه. بالافرین رژیم اسد بردوامه به توباران کردن باجار و باجارکین سوریه به برمیلین بمباگیری تاوی بریارا انجمن اولهی ناو دولتی براوستاندن توباران کردن به برمیلین بمباگیری لگور چافکانین شورش کو باجارک خان الشیخ یک گریدایی بگوندوارین پارزگاه شامه و جده و راستی برمیلین بمباگیری جالی بالافرین رژیم اسد و تین ده انجام دا گلک کشتی و بریندار کتنه انجمن سرکرداتی شورش لگوندوار شام اشکره کرن که اف هلمتا که جالی بالافرین رژیم لسر گوندوار شام دا اف نزیکی دو مهانه بردوامه لیا باجارک خان الشیح یا هری تنده دجواره دبوند و هر دو مهان دا لگو راپورتا داویه یا تورا سوریه مافی مروان که هجمارا قربانی برمیلین بومبکری دوان هر سه مهن بوریده گشتیا نزیکی 1500 کسان هجمارا زاروک و جنان دناواندا 42 جسدیه. الله اکبر. رخصتنا هوارچونه لباجار حلب راگهاند کو برمیلین اسد ین بومباکری بهتر جملیون و نیف همالاتین سوری جباجار حلب پنا برکرنه درجیا 6 مهاندا هر وها لگور آمارین هاتین تومار کرن آماجه بویه که دکه که هجمارا او کسین جتاخین حلبه کوچبر بوین بریا مها تشینا دوام گهایا ملیون که 740,000 کسی که لگور جیدرین همان ریخستنه که هجمارا نها لباجار حلبه یدبن کنترول ارتشا آزاد دانه 6 مالباتن که هجمارا وانجی دگه 300,000 کسی که بریا ویدا د سالا بوریدا هجمارا مالباتان لوی دوره دگها 9 میلیون مالبات و دالی میدانی دا لسوریه دسته گشتی یا شورش سوریه اشکره کر که هزین رژیم اسد هریشک تند برنه لسر باجار نوال گوندوار درعای جبلی توباران کرنا باجار بصر الحریر و هر دو باجاروکین الجولان و تسیل لگوندوار درعای وما في اي مسلحات جبهات يتفضل يورجينا على الجبهات شغله. انجمن اولهی ناو دولتی و دروژا پیشما بدا یعنی 22 مهدا دنگدانه لسر پروژه بریارا فرانسی بکه یا کوته براکرنا دوستایا توان لسوریه تکرن بو دادگاه جنایت ناو دولتی لتوی وی کیجی گلکس گماندکن و جارک دین ویتو جالی روسیا و سین ببکرانین. انجمن اولهیه روژا پنجشنبه 22 مها گولانê wê li ser projeya biryareka Fransî deng bida. Ev proje ji bo dosteya tawan û sezayên li Sûriyê hatine kirin rabin dadgeha navdewletî. Tevî hinek diplomat dibêjin wê dîsa rastî vîtoka Rûsî Sînî were û eger ev vîto bi kar were wê bi becara çaran ku ji aliyê her du dewletan ve tê bi kar anîn ji destpêka krîza Sûriyê ve. û ji ber ku Sûriye ne endame di dadgeha navdewletî de dive got biryareke ji aliyê encûmena ewlehiyê ve werestandin derbarê tawanên şer û yên dij mirovî ku li Sûriyê rû didin. û berê jî encûmena ewlehiyê deng dabû li ser biryareka weke vê li Darfur sala 2005 û dîsa li Libya jî di sala 2011 de. û ji aliyekî din ve Mosko dibêje ku tu sûd û berjewendî tune ye ku vê biryarê rakin dadgeha navdewletî. ji ber ku niha Sûrî çekên xwe yên kîmawî radike û herwiha çavdêr jî dibêjin ku Sîn jî wê vîto bikarbîne. û di heman babetê de berpirsa giştî ya dadgeha sezayên navdewletî Fato bin Sûda ragihand ku
کو پشگیریه دکه بسپارتنا دوسیا سوریه جبوداد گهه و سربار کر هگر پروژه فرانسی یا کو بخیما و شین هاتی امزکرن راستی ویتو ورا و آستانگجی دوی ریدا راوستن دبکولی کولین و سزا بین کرن تا دادواری جه خوا بگرا و دسهلاتا یاسا بمینا و بدایبد دادواری و مافور گرتن جو قربانین شر لسوریه بن سودا دبیجا 3 سال دمکا دریجا هجمارا کشتیان و مشختان دوی شهریدا پربونا امنها لسر بصد هزاران کشتیان دا آخفن و افکار بتو آوائی نای پجراندن. منال محمد برنامه آرک وزیر درەڤایی فرانسی لوران فابیوس مەترسیە خوا داخواکردن کو چاسپاندنا وەیەکیە کوتێ bi bikaranîna rejîma Esed çekên kîmawî divê demê de gelek zehmet e. Herwiha di kongrekî rojnamevanî de Fabius got rejîma Esed gelek binpêkirin li Sûriyê kirine û serbar kir ku heger rejîma Esed rastî bersiveke tund bihata ji aliyê civaka navdewletî ve wê rewş hatiba guhertin bi tevahî di nav da helwesta welatê Rûsya. Ku di heftiya borî de Fabius dabûzanîn ku niha welatê wî hinek eyînat piştgirî dike ku ji 14 halatên koçekên kîmawî hatine bikaranîn li Sûriyê bi taybet Gaza Kulorê. Her divê derbarê de roja sêşema borî de rêxistina Human Rights Watch ragihandibû bihabûna belgehên bihêz bi bikaranîna rejîma Esed Gaza Kulorê di hêrîşên asmanî de biriya barmîlên teqemeniyê li ser 3 bajarokan li gundewarên Idlib û Hemayê di meha Nîsana borî de. Nûçê me bi dawî hatin em ê careke dîn ser nûça bi bîra bînin. Piştî 6 rojan ji girtinê asayişa PYD nûçeganê Ark li bajarokê Tirbespiyê serbest berdan. Asayişa PYD 4 serkirdên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê ji bo Herêma Kurdistanê nefî girin û 3 endamên din jî li bajarokê Tirbespiyê girtin. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê derbarê boyerên girtin û derxistina endamên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya li bajarê Qamişlo civiya. Li her du kampên Domîs û Gewregoskê xwenîşandan ji bo şermezarkirina kiryarên PYD di derheqê endamên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya tên li darxistin. Hevpeymana Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê teqîna Bab Esselam şermezar dike. Fabius heger bersivek tund ji rejîma Esed re heba wê rewşa Sûriyê bi tevahî hatiba guhertin. نوچه جارکی بالیکاری هفکار من تیم آرک جوار هاتن پیشکش کردن هر شاد بند.